Daša, ugasi to. Tata, danas je Verin rođendan. Oh ne, tata, ne možemo ovo dati Veri. Imam ideju, idemo. Daša, idemo kupiti novi poklon. Sjajna ideja. Daša, što prvo trebaš kupiti? Počnimo s haljinom. Daša, što misliš, hoće li haljina biti dobra za Veru? Da, izgledat će kao princeza. Odlično! Daša, što bismo trebali sljedeće kupiti? Daša, gdje si? Daša, pronašao sam te. Oh, Daša, što misliš o ovom jednorogu? Što misliš o ovom? Ne, Veri se neće svidjeti ova igračka. Molim te, možeš li mi ovo uzeti? U redu. Uzet ćemo ga, hvala ti. Tata, pronašla sam balone, možemo li ih sada napuhati? U redu, ali budi oprezna, ogromni su. Umorna sam. Daša, gdje si? Tata, pusti me van, tata, ovdje sam. Tata, ovdje sam, tata, ovdje sam. Jesam li lud ili sam čuo Dašu? Kako si tamo dospjela, Daša, izvući ću te. Hvala, tata. Nemamo puno vremena. Vera će se uskoro vratiti kući. Mislim da će se Veri svidjeti ovaj pas. Ne sviđa mi se možda ovaj. Ne baš toliko. Imam ideju, možda ću se okrenuti tamo i odabrati. Bok, ja sam Vera. Želim ovu lutku. Šta misliš, Daša? U redu, tata, sviđa mi se. Gotovo, sljedeće. Torta, oh, pogledaj, ima torta. Što misliš o ovoj? Izgleda dobro, zar ne? Da. Tata, mogu li samo malo probati? Da, i ja, samo mali zalogaj i jedan za mene. Ups. Tata, imamo problem, nemamo tortu. Nema problema. Ne brini, Daša, imam rješenje. Bok, dostava torte?
Vera nije ovdje. Drži ovo. Vera će to obožavati. Što se događa? Sretan rođendan, Vera. Wow, ljudi. Tata, zaboravio si nešto. Tako je. Ovo je za tebe. Hvala, pitam se što je u ovoj kutiji. Wow, hvala. Hvala, sada sam tako sretna. Najbolji rođendan. Zelena guma. Crvena guma. Plava guma. O ne. Nisam bio ja. Nisam bila ja. Wow, štand sa sokovima. Pozdrav. Želim probat malo soka. Tako cool, sok u duginim bojama. Htjela bih plavi sok, molim. U redu. Žao mi je, Daša nema više plavog. Ostani ovdje, vratit ću se za 1 minutu. Molim te, probaj leptira. Ne, Deša. Treba mi voće. Voće. Imam ideju. Grožđe. To je upravo ono što trebam. Što kažete na grožđe? Dobro. Wow, tako cool, hvala. Oh, Daša, tvoja kosa je tako lijepa. Hvala, možeš promijeniti svoju uz malo soka. Pozdrav, htjela bi zeleni sok, molim. Pozdrav, u redu. Žao mi je, ponestalo nam je zelenog. Stvarno? Imam ideju, vratit ću se. Razumijem. Izvoli, probaj ovo. Ne, Eva, treba mi voće. Oh, Limete, to je upravo ono što trebam. Vrijeme je da napravimo zeleni sok. Probaj ove limete. U redu. Tako kiselo. Hvala. Doviđenja. Bog, Bog. htio bih crveni sok, molim. U redu. Žao mi je, Alice, ponestalo nam je toga. Vratit ću se. Jagoda. Mogu li probati jagodu, molim? Moja kosa je tako cool. Hajde da se zabavimo. Ukusno. Želiš li probat malo? Trebam pauzu.
Hej, ekipo, već smo probali sve boje. Da, vrijeme je da probamo nešto drugačije i cool. Hajde da napravimo sok u duginim bojama. 1, 2, 3, jupi. Hajde da skupimo sve što nam se sviđa. Sandvič. Sir je moj omiljeni. Fuj. Fuj! O, to nije sok u duginim bojama. Čekaj malo. Wow! Ukusno. Volim ovaj sok u duginim bojama. Super! To je čarobni sok u duginim bojama. Marija, hajdemo se oblačiti. Ne, Daša, zauzeta sam. Molim te, preklinjem te, molim. Ne, Marija, hajdemo igrati. na telefonu sam. Hajdemo igrati. Marija, Daša, što se događa? Samo sam htjela igrati oblačenje. A ja sam samo htjela opuštati se na telefonu. Marija, Daša, našao sam rješenje, samo trebamo pronaći nešto u čemu ćete obje uživat. U redu. U redu, djevojke, zabavite se. Moja glava. Oh, moja glava. Hajdemo se sada oblačiti. Ne, na telefonu sam. Idem se sada igrati. U redu, zabavi se. Oblačenje je za malu djecu. Voljela bih da imam nekoga za igranje, koristit ću svoju maštu. Wow. Samo ću se igrati s mojim kreacijama. Izgledam kao beba u ovome, moram se presvući na... Sviđa mi se ovo. Preveliko je. Ali nosila sam to jučer. Ne, stvarno se moram presvući. Oh, to je točno ono što trebam. Gdje je moj telefon? O, evo ga. Ovo je puno bolje. A što? Ja sam Marija. Marija, mislim Daša. Što? Ti si ja, a ja sam ti. I što? Daša, jesi li napravila zadaću? Još ne. Plavi krug, crveni kvadrat, plavi krug, crveni kvadrat, žuti trokut. Jednostavno. Ne. Marija, trebam pomoć. Joj, opet zove Mariju. O, Marija, možeš li mi počešat leđa, molim te? Naravno.
Niže, niže. Oh, da, baš tako. Što nije u redu, Marija? Da, dostava danas da. Moramo se zamijeniti natrag. Ne, meni je to u redu. Hajde, napravi isto. Jupi, vratila sam se. Da, i ja sam se vratila, evo ti telefon. Napokon, odmah se moram presvući. Marija, čekaj, hajdemo se igrati oblačenje.